Jadi hari ini ulun melanjutkan diingini nasihat gesan kakak Ale kepengantin lalakian bila pian juga memasuki hari malam nang sekitar nang pukul 9 di hati dahulu kondisi mintuhaan sudahkah mintuha pian tuh guringan bilanya sudah guring pian hendak bermula mulai haja pian jangan aasaan palingan gitu ranjang cikut-cikut bagoyangan. Jadi bang mangai wayah ini ranjang kada kaya beheri tilam sapa rimbit dasar kada berbunyi kalau nang tak lupa sakader kita padai jadi lawan banget nang dua lagi bini nang ngaran malam ini dia nang bang leh guring sudah ada mangawane jadi istilah kata apabila lawan bini lamun kau paham mengerti ngaran sudah uyuh pengantinan hari ini jadi malam ini lamunnya tuh bang kawa cukup 3 kali lamun 10 kali kasihan bang ai bini kalau bina bang subuh kadang awal berjalan lagi.